ezala eSouth Africa zaqala zibambe leyo yaphesheya sayilahla ngoba phela kwakuyabantu bakamoya abangagroundiwe ezweni. Zayilahla ngokuthi kuthi uma kuvela izingilosi ngemibono kuwo amakholwa kugcine sekukhule kwasekukhonzwa zona ingilosi. Ngisho umuntu wakhona uma uthi akakhuleke manje usuku umuzwe ekhule kanje iBidan Solid yeBreyan. Athi uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba athi Mesiyo lithemba athi ngilozi yokukhanya athi sidalwa zala ekhaya. Uyabo ungabusazi ukuthi yini eyini. Yabaqala ukulahla lamandla ngenkathi kuthi uma kuvela ingilozi ekukhonzeni kwabo noma embonweni ngamaphupho bakhuleke kuzo. Kanti ingilosi akukhulekwa kuzo. Ingilosi zikhonza wena njengekholwa. uJesu esenqoba uSathane ngokuthi kulotshiwe kuze kube 3 kube ka3 ehlane lithi iBhayibheli ingilosi zeza zamkhonza. Ingilosi zingomoya bokusikhonza. Shout hallelujah.